Chibay ule AIFF Futsal Club National Championship Uttarakhand la tura hianin Mizoram ayo in Thlangtiang Fc te an kaldo na niya hei tukina Arding Trauma Indoor Stadium a anin inbuatsaihna chim turin kan kalania kan channel te atira changa top thlengin minaw thir sakchel don nya Oh hey kabula ding hi Thlangtiang FC coach Puthoma sani a Chibay lesar Chibay ule vawikhatna Thlangtiang FC te hi National Futsal Club Championship in khel don ani a in phur to em oh hey kan phur ve to khop mai ma se I kan inbuatsaihna hi re ve tong renga I kan hriat tira tang ha kan inbuatsaihna ma se ade thi chian thelo thina wang hian kan han chole thina le lampang zong chon tongmoi ni lo sela I nei omhan tep thina chanchu kum tir tang inbuatsai kan nia I kan han chole wang a thlakha te kan chola te kan ti le thina I hei hian tlem chuan kan rilru a le taksalama tlem chuan min hong ve deuh ma se ei ade te han chian tak a chuan tlem chuan kan phur le deuh chuan ka hria acha khop me kan sha chwalo chuanin I vawikhatna tur ania I coach ni na angin enge nangma I phur rem oh ka phur khop mai chanchu kan theina mizo hian chanchu Mizoram hian futsal league pangai nei chuni kan ning rias India state league a hian chuta chuan Mizoram hi athiam pol kan thina tuna te po India represent a po hian mizo players lokha chu starting 5 a khan bikin anom manglawa chuwang chuan eta mizo hi kan thiam ni ti kan hria chuwang chuan ke pon coach ni na angin ka theina te ka talent te hi zuk man chhuwa ve ka chaka zuk ti pun ve ngai chu ka du AIFF Futsal Club Championship a hianin mizo te kan mi khwal lo hle a amai ro chu champion thei kan lo lawa tuna I club member te han en hianin champion I be seyem soitop chuan champion hi kain ring ve a kain ring ve ti zokang a chan chu in hriatthiamna sa hei kum tel ti meang ati tang chuan ka ompui chuan lo ma se ati tanga omsa player si tam takan oma ma se su tianga chuan champion tuma tun season a pawh khan in la kan nia ma se phailam pang club hian sum hi an the chhuakna sa ve wang hian players kan laksa ho te pawh kan chan nuala jek te pawh kan neya ma se kan thlin lo ti te pawh kan neya ma se tuna kan nei sa ho a hi chuan tuna ngani chuan kan in hliam lo a pathian zara kan kal thei ni chuan be se na sang tak chu kan nei ke ma chuan kepo base na kanga khop me ani chuanin mizo hi futsal khel chi ni in isha em oh futsal hi kan ti thei khop me tunang lai a phei chuan tournament hi han en phei lang chuan ming lang a hian ming lang lo ang chi ron thatu rang chi hian tama thadeu deuh hi mu toran om nual to a tuna phei chuan enting e ka soyang va tum ringota va ming langa va khel ringota tang hi ni to lawa thadeu deuh hin tam do wang hian min bar khai tu tam tak ke chu nom nok to ani chu futsal hi mizo han kan khel na sa to ema amai ro chu en tu hi kan claim thina ni chu enge chu achan ni a ishat hi ni en tu hi chu ka helawa chan chu advertisement azerte nianga le hetama social media kan partner puite azerte ni thea kha chu ka soi thela chan chu ke ni chuan achung lam pangchai kan khoi wang hian ke ma chuan hetianga ti chho don ani chuan tun kuma khan inter school futsal tournament khan te khat tang khan bul kan tana chan chu grassroots tanga bul kan tan chuan puite pon nu le pa te tanga bul kan tan chuan ti khan ron phur chho ve a ti khan no pang ten ron khel chowa heta club anon zom ten ti khan anu le pa ten an support ani chuan n2 kha anon pung zela kha a bul tan na chu heta tanga school tanga bul tan na bok ani ka ria social media chu eng pon ni se chung ten an tuipui a le school ten an tuipui chuan khami kha futsal ron ra chhona turan ni ka hria ke ma chuan n2 an tlem mo taki chu china ka seng do khan eta a support tu te example a club
ten tlap ten veng an base ta veng te khan an support that em manga ya khami tur khan tlap po athang reng ta I chu wang chuan I ke ni chuan ke ma chuan bigin ti mela I tuna kan veng tuna tlap anga kan base te po hi veng hian heya hian support chale zole futsal chu heya hian tlem chuan ma kan song tang en tu te po ai ke chu hei po hi ke po kapo ma chan chu basketball le volleyball en tu kan tamang hianin ai futsal hi en tu hi kan tam lo hi ka ta ke po hianin amai ro chu tun nu a hemi championship nu a chanin en tu atam theang be an lo om ve to be seila o tu na zo na to pe tan Mizoram mi pui tam tak ngai dana chanin futsal hianin football hi ati chia antia nangma hianin enge ingai dan nè hay chú in hiện là top thế làวันตอนชิมชิมาฉันchúเราเทเราวินอติเชียเดียวchúดิกไม่ไล่อมเวียฉันchúเหตุกลุ่มลิจวงกันอินล็อกดาวน์นะต่างกันกลุ่มนี้จวงฟุตซอลกันเขแล้วนี่ตรงนั้นข้าchúเราเทเราวินอติเชียเราเทเราฉันchúให้มีกัลตัวตัวเฮียนตัวน่ะตัวเฮียนเต็มจะกันนะจัสตัวเองกันเชียดีรักจวนฟุตซอลที่chú grassroots levelนี่grassroots level ตักเขแล้วนี่รำดังตะปนโคเวลังตะปนอัน grassroots level อาเฮียนฟุตซอลที่เทลเวกตัวจุดตาส่วนexample ตัวน่ะ MPL เตจุกัน player เตจุกันส่งไงเราชิมเกี่ยปนก็ดูแล้วว่าเขลตัวรินprofessional player เตจุกันส่งดูแล้วมาเสีย enjoyment ตานส่วน enjoyment ตานส่วนมันเทเท่าให้pre-season season นั้นจะว่าลงเขลเชียนจะเขลเตจุเทียมาเสียที่ยังลีกเต division 1ที่เตfutsal league เตจุนเกี่ยส่วน professional player ให้จุส่งปกตุงไงเราชิมก็ส่งไงเราชิมปกฉันจุชวนลำเตยอมชีน่าบ้ากับมีสวยฮีอันนี้น้องเวตัวบ้ากับ futsal player ฮีป้างฮีเชื่อหุ่นเวตัวอิงเชียให้ฮีอันมานี่ players ตะปนเราเชื่อเสกติฉันจูนี่เหตุยังเกมส่วนเขลกบกับบอยเราตีมาเสละprofessional level สินะส่วนเต็มส่วนตั้งลำเวนั่นแหละสินะออกมาส่วนบางส่วนกัน grassroots กัน futsal กันเขียนลานเทียมตัวส่วน futsal ที่ส่วน grassroots level นี่ที่ตาดีทักส่วนหันกัลเซลตัวปนนี่ละดักส่วน scope อะไรเตะมันนี่ไอ้ส่วนนั้นตัวตันปนมาเสfutsal hi Mizoram Football Association apom ya to wangin AIFF thlenga kan pom to ni wangin futsal hi chu kalchan ahun ve to football players tan pon nam hnoi lo tiang local tournament anga te potuna te po we me tournament ta etianga te po hian in nam hnoi lo ngam selama ni pon ma se bi lo the lo in Mizoram chu kan te ya kan jin pok India te po futsal thang chau ni ya khatianga khan MPL la khan an lo te po lo thalu tu lo maithei ta khan seasonทีนี้อากุมทารักเขลันนี่ที่นวังเฮียนเปลี่ยนสิอันเราออลเวทีนะขัดอย่างฮันซุ่มเล่ป้ายแต่เราหัวสวีไอโซลมที่มันนี่เราแต่เรานี่วังเฮียนปุยสาแต่บนเรามาเวทีที่อย่างฮันรับอันซ้อมเราเที่ยวถิ่นสิเราว่าค่ะอันนี้เป็นเรื่องเรียตุน่าส่วนข้าบ้างเราจู่หันตีฟักเที่ยวบิ๊กเราว่ามิโซรัมฟุตซอลและฟุตบอลที่เสียตีตั้งแต่จู่ไอ้ส่วนเขลกบเราเซลีกีอันมันนี่ดูทั้งเทียมเสละส่วนมาส่วนปุยงาส่วนมาเซนเอาปังตันส่วนเกมมาส่วนฉันรู้ตัวกันนี่อินเตอร์สคูลเลเวลล่างเตเลgrassroots level ล่างเทไปส่วนสันจูตายฟิลด์ช่วงเตกราวน์เตอันที่เทจูกราวน์ช่วงเห็นอันเล่นหุ่นเห็นอันที่เทโดนที่เกมมาส่วนกับมัวจูวังส่วนอติเชียอันที่ต้องไปจูส่วนเดียวเล็กส่วนก็เสียมาเซจูส่วนตัวขันอุปลัมปังตัวจีนที่ไม่ยัง professional level under 17จุงลำปังตัวจีนนี่ส่วนเขลตัวเรามาเซละเกมมาส่วนข้าจูก็ support ดังข้าส่วนเก็บนก็ support ได้เป็นบิ๊กแล้ววันมานี่เลเวลเขลต่อจีนก็จะมาเซ17หน่วยลำบาง15หน่วยลำบางได้ส่วนเขลเสละอภัยก็ตีเราขลามาขจวนจู่ๆก็สวยเทียนไม่ฟุตซอลอติเชียตีลำบางก็ตั้งจู่ก็สวยเฟียดเทียมที่เราไม่เทียมาเซตั้งปีจู่ก็สวยก็เชียมินสวยเฟียสักเทียมเฮ้ไม่ขัดที่ส่งข้ากันโสดให้นั่นจะนี่เซMizoram Football News 10 National Championship in เขลตัวที่กันลมปุยเมมเจว่าอินกันเจนะตุลาดูสักน่าสร้างไปกันหลานนั่นเจออินเราแชมเปี้ยนเงี้ยโดนเนี่ยกันหล่อไหมเป็นตัวกันหล่อมั้งตัวแกจะไปเล่นตัวนักบุลดิงฮีทั้งจัง FC ฟิสิโออันนี้สตาร์มิงเล่ให้มิตรละป้า experience เป็นสิ่งที่เงี้ยอ๋อกำมิงจูวันเราสวยอันนี้เตะที่มิงก็ว่าทั้งเตียง FC บีกับเฮียนซีซั่นทุ่มกลมนะอันนี้เลยตัวอันนี้จุดจวนินคุยมุนังอินเขลโดนนะจวนินอินกัลดันตูเต
in fixture te le in thlenna tur te min hrilh thei angem o kan khelna hmun tur hi Uttarakhand Rudrapur ania kan kal dan tur hi tun thotran nili hian kan kal dona Delhi atangin Delhi theng kan kal photanga chuan chu tang chuan Delhi teng Uttarakhand Rudrapur chu kan pananga tin kan khel dan tura hian kan khel hun tur takin ni sari kan first match ni sari ania ta hian korbet nen zan dar sari le chanvea kan khelanga chuan kan second match turin ni kwa inrin ni ani dona ta hian tlaidar nga gola zonen ani lenga chuan ni som pakhata thotrana bawani punen tlaidar nga kan kheleng ani chu chuanin tian physio ini na angin mo purna te po asanga players te an practice lai te hianin in hliamna te an nenga enge hliam lian thamte nei te an omem o kan inbuatsaihna tir lampang khan kan player pakhat aming te po han soila nikum lama tuna national kan khel tura top scorer ni laimek I PC la ruat sanga hi kan practice na akeru atliak pal lo me hei kan chor thei don lo wa poi khop me I ani do chu ne me in hliam lian tham kan nei chu aba ki chu in hliam lian tham lu tu kan nei lo azalo ko me ani chuanin players te hi enkolan ha thla ki ti em tuna Thlangtiang FC players sau hi ha thak lowe an fel hlom lu tu nya an fel melom ko pa kan kom na tura te po an mel ti kha kan lam hu to a chuanin in hliam an nei hianin enge anin hliam na lai ber enge anin hliam na sat ber atang puin an khawp le ankle kan ti hi in hliam o abigin football le futsal khel jon atam I man ro mana te enge hekber iti nge hekber tia han sei don chuan o hei tun lai thil chi sang sang te ron chuak to kan player se po hi thil tha te an lo se ve zel to a ke tape kan ti hei rong chi sang sang anin belang chi mo hei a hek deuh ber ani don lutu de tihan physio te inya chuanin I ama a ilo experience futsal emo football a shimshim ilo experience to na te min soi zau sak thengem o futsal a big hi chuan Thlangtiang FC hi ni me season thum ten kan omveta tin football lama hian sangni som pakwa tangkhan katel chowe MPL hian chinga venga te Bethlehem ate kan chowe tin aiawh FC a season ni I league kan tel pui vele a chu ni deuh mai a o khati zong kha kan zo thei che chu ni se I Mizo football news 10 in kal zena tura du sakna sang ber kan hlana cheu kan lo me o hei kabula ding te hi Thlangtiang FC captain te anni a puben na hi kan shat angin Mizoram futsal run promote tu te zinga mi ti ila kan soi swal lawanga I Thlangtiang FC ming lo omchan te ponyanga indin chaudan in club history min shil theyangem Thlangtiang FC hi andin chau tan na chu thian ho in khel atang thian ho in khel ho thina tangan nia an mani hi dorpui building ming choya ar indin chawan nia tournament ten khel chawa ti hian futsal tournament te om chauta zela van puben a hian akeng ti hian en kol chau ani deuber me I hei in maluka futsal club national championship in kheltura hianin in poisa man chungchanga emo akai hnoi thela har satna te in tok na sa em poisa hi indu khop umlawa ma se sumhi chu national kan kal turi hau tak emema kan sen so turi atlom theyang ber flight train le bus kal turangin kan chuta hotel le eile in mantlom bernen pohian ala tam tham thau maya hemi kan sen so hau tak tur urziar shein kan sport minister putete marhian ama noya department lesde department kalchangin cheng aman azat kha chu soilo maila paisa tam tham tak min sponsora chuan Mizoram State Sport Council in paisa min paidon boka chuan vamo sportwear ten kan jersey le official kit te min sponsor the lo boka an chunga khan kan lom em ema
khang ho ti lo kha chu sponsorship hi kan deal nual thawa ma se midang bultang hian kan chan na kan muri lo ani chuan AIFF atang hian poisa don tu nei thau mai la kan kalna kan sen so hi eng min phushu vak lo ani kan hona tur po hi ikanin ngai to chop alangai don ani acha khawp me ani le in players te in ti cha belem nge angai angin in kalpui don o players te hi tlap danga tanga lak belte po kan nei ve boka train kan lak sa phai lampanga khel phai lampang tlapa chuak le ta te po nom boka tu tiang vel chu kan ne oh hey tuna captain pakhat jok mk a zo na te kan han zot venga I players puite in khelpui an nuam mem nge an shi om mem enge ngai dan ka players pui thau hi khelpuian nuam hloma an thalhloma club danga ten tha kan lor khom ve chunia khelpuian nuam khop mai in champion te iring ve em champion hi chu ka in bei sei ve ka in puat chana ngai to chuanin thei top chu kan chhual veng chu tian captain te in ni a chuanin captain in na anga hianin pressure te asang em manga down chang te han enge han beidon chan te inei ve em ni match an tournament an kheli chuanin chaklo chang chuanin mani mo pu te ol ve thina down ma se players pui thau fui phur tu ni hi a hau tak thing khop mai mo phunna sang ve thing khop mai eng tik lai bo han enge han strong reng ka harsa ve atro soft thei kan ni lau ma se khati zong kha kan zo thei na ni se kan lo me atop o tuna Thlangtiang FC player te komna kan lo ne nga pakhate te in an introduction lo pe mai se an ming le an position te ka ming chu lalem ruata ba ta ti te rem ruata ti te ming ko thin ni chuanin I position ka position hi ala tente futsala chon chu ni kan shat angin ama hi captain ania chuanin ka ming chu valer hriata chuanin hriata tin min kowa ka position chu goalkeeper ni ka ming chu Jonathan la rong bola ania Jojo ti min ko thina ka position chu pivot ani ka ming chu Arlan mon ki mania MK team min ko thina ka position chu defender ani po hi captain kalau bel zai Kaming chu alat santuang ania santuang timing kawa join ka position chu encore ka ming chu lal mangaya ania te timing ko thina ka ma chia mi I position so yang kha encore ka ki po ani kaming chu lerem tlonga ma rema timing kawa join ka position hi ala left kaming chu David Van Chua avid timin out thina ka position chu ala thoni ming chu Joseph lal khong ya ni Joseph min tia ka position chu forward ali ming chu zoram puya ni ma puya min tia ka forward ka position ta ke chu min mang kwal live amara iso mo ka tang kwal ta ka ni mai ka ming chu ram din puya ni puya ti min kawa ka position chu goalkeeper kaming chu lal ven hi ma ven te ka ni chuan defense a khel thi ni ole tuna zo na kan zo zelanga tunge kan zo masak berang o tuge I practice na local tlai ber puya pakhat sok ani le tuge practice ta po chelo to karon kan reng chat lo dress nei sial thei be tuge thei khok nei sial thei do asial tak takani ka ani le tunge injing a hian lak bera in shot
i practice la ya i hey ma chicks lo shwai chin te in omem captain berin chicks lo shwai chin ani chu chuanin driver of the squad ang kha midang pas thei reng pwa pas tum lo ang kha ole khati zong khani phut se Mizo football news 10 national club championship in khel na tura du sak na sang ber kan hlana cheu